Ug nay customer, mga customer pad, ti bag mo sige na tag-aris. Nagamas naman ko pa may kanang customer. Diyan ako magmasog na ni customer, guys. Ha. Ari ra na to ibutang. Ani ra ibutang sa ubos kay inyong nanay customer. Dali ras pag uwe. Ugwa na. Uwe. Uwe. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's If real you me. are new in the It's me, channel, it's me, please it's real me. like, subscribe, and hit the bell for the next vlog. Thank you! It's me, it's me, it's real me. One day later. Magsugod na ta sa atong buluhaton. Ang buluhaton sa What? Simbako, nagmakorintan, simbako pala dyan. Oh. Na. Hindi, parang siya kasi mong baso tagbayin. Ano ba to? Kagid na to? Lobot, katula ba? Oy! 75 tulo, 70 lang. Hi guys, dala kay customer guys. Ate, hi sa adan to ate sa home vlog. Darati, ato bang dari sa kamera? Ayaw kay... Hi vlog! Welcome to my guys. Dahil isa guys ko, tanawa lang na puro magbilang kada dari. Ikaw, hi sa ato. Hi vlog, welcome to my guys. Hi, pudihan dahil. Hi, kuno Danilong. Ha. Guys, mga gangan ako ha. Gapahungaw na. Katawa. Gapahungaw sa gibati iba guys. Amuron. Pakita sa dito day. Bye. Hi. Isang dira ni Bajihan kay gibati ni kuan. Gibati kala. Ay! Wow! Pila na yosa. Ay, apil dira. Hi, nana, dali. Hi. Gabaha sa mga nari guys no, katapad. Guys, puhala na ang beauty. Dali, dali ron. Oh my goodness. Wait lang. Dili madala sa power. Kuhet kay na ako'y plano sa kinabuhi. Dako ag mata oy. Ba. Nakahong ko hito naghangir kay horang sangit sa hangir kay horang ibutang dadto si babaw wag suga. A few moments later. Ipaningot ko agpot guys. Ay na bugbog ang likod basag kinakat dadto gapas kuan sangat sa suga. Ginawa ko ni. Oh. My hair is my hair. Long hair. Long hair. Limutan ito guys. Oh.
Itong buhok pure-buyag pud nga taas. Taas. Magkuon ni nato guys kay ang dili sabot magtiniguang. Guwang na magud tinuod. Jangan magtiniguang, guwang na mamjudpad. Oh, hala. So, mag-start na ta guys ang atong buhaton mga range. Ha, mga range. Ug nay customer, mga customer pad. Tiaw, bag masige na tag-aris. Ang gamas naman ko pa may ka ng customer. Diyan ako magmasog na ni customer guys. Ha, arira na ito ibutang. Anira ibutang sa ubos kay inyong nanay customer. Dali ras pag uwe. Ugwa na. Uwe. Imuot magud pud guys itong ilong. Eh pay flat nga ilong. Flat anja. Bisag flat kay hambot ay. Maglisod maginawa. Bisag ginawa flat nga ilong. Meanwhile, So cute kayo ang sinina og bata. Ang musuot na ni mga 3 months, 6 months. Oh. Mga 3 months, 6 months. Oh, cute, super cute. Baby boy. Mag-imagine tag baby boy. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 one eternity later. Gipang sulod ni nako og kuan guys. Plastic. Parang di mabuling. Abot mo gudari guys nga open man open baya ang kuan market. Mo nang isulod na tunig plastic kay mabugabugan kapoy mang laba. No? Kapoy mang laba guys. Kapoy mang ngosot. Mana siya. Ang gipang packeng. Mga bargain. Bargain. 1 hour later. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real me.
2 hours later. Guys, mo na niya tong nahuman og arrange rong adlaw. Yan, mga sandal, nya diri mga black shoes sa ilalom. Nya diri habol. Nya salo yung mga jogging pants. Habol, cortina, violence, curtain, mga socks, mga slacks, nasaks diri, mga pang basketball wear, basketball attire, diri ta guys. Kanisad guys, apil ni siya guys, diri mga mga slippers, half shoes, pang baby, pang girl, baby girl, and this side is pang baby boy, and this is the mga habayanas, pang dagko nga chanelas, pang boy, there, and there, wrestling, there guys, mga wrestling, da po yung mga panglaki, mga pangtiguang, pangbatan, pangtigulang, mga medyo batanon, charot, daing ari. Na ni guys, mantog arrange. Onya. Diri pud guys. Oh, mga underwear. Underwears. Mga t-shirt. There, mga pang bata, bargains. Ana, bargains. Dito gitabunan na guys, kay pag-uwan, ning kusog mag-uwan ganiha, hipos, ning hangin. Diha, mga pangbata ni, di mga sapatos pod, ginagmay. Una, diri mga accessories. Nakagubot pa to dito guys, kaya yung sugma na putupuhon. Na, katunay cortina guys, gibutang diha. Diri ko mag-ilis. Mag-cortina ra ko guys. Anyan. Nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sa Now she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me what. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, ikaw lamang. Don't stay awake for too long. Don't